Whafaman malo tātou li whaola. Leo le kalesia tātou tupu, Jesu Kristo. Ia Fatu lima ma whatalau whatuai, pai maulunga su tātou atunu. Pai maulunga lau whinga ruanga tofia le tua, mautu whatua, pai kalesia. Ia, mesele lo tātou atunu, na leo se tala iau tu sā. Ia, whatalau lei, ia, whatalau whalava, whaftai. Ile tua ua, mo whanea no tātou whatapa e lunga pēu ngalu le ema. Ne fwia wala whisota inga, ia. Olo maa walunga le anga leo le tua. I lau tupa ia ma lau tupa malu, ia. Ma whaishawa noa nei te awi ia le tua. Whaua wina nei ole. Whea whalfola ma. So tawau le ngaluenga le tua, le klopar kenta ma nei te au, ia. Wha malo fo iusowa. Tuna ila la tau amtanga le aso. Ya, malo le ona malo ngalue, tala foto sungal faton. Nei tai au, ya. Malau malenga fa alo. Se temi tato mafuta fatasi. Tato fa soa mo se fa falenga me la fionga le tu. Ya. Awa se fa malo si au mo tato le Savalinga mal FOLAUGA lo whainei tālofa, tālofa lava, ia, le sopoloa le pamtalanga, ia, o le a tātu woi le tua le te talo, ia, tō se manu ma se unga wala na upu mo tātou, ia le li e mātou whaftai nei tai au, le mātou wala mai whanunga le lei, whaftai lau whamalolonga, tai foi mo le aswa nafi, mātou whale o whatu whaitolanga, mātou whalongo fo i lau saunoa ma lau whetalai mai. Ia misi lau whaonga ina o lau whanau whaftai tele. Nei tai au, ia, mātou tu ina atu le tua, le alua lau upu, so se whatu whaitolanga, e foi nisi atu nu o lau whengai misauninga ni aso i Amerika, ia bea foi tutuila. Ia whamanu atu le o nanga, so se kalesia, ia, mātou fo i nei atunu i New Zealand, ia, hamanu ia le tapo inga maua nei tua mātua, lau whaingaluanga tofi le tua mpatua, ia me se lo lau Fatu Tuu Maltino Kiriso, whamanu ia tele, manu ia fo nei punenga, le ana deo, le ala ata le klopar kinto, ia, awale whaawa o pēo ngā wenga, manu ia lo upu, na tia lava le valea ma le vai al tangata. Sau noa oe le tua, ma ia e momoli o mātou loto. Wha malo si mātou, whai oe ma TAPASÀ o le FOLAUGA whalenga. Nolo la swafa Yesu. Amene. Ia, ole, kukalame fona nei, tawa mata nei tusanga, ia, o whai ngoina le TAPASΑ o FOLAUGA whalenga. Le to e tau whamatala pe ni whailoa, ia. O le whawhita uli na le utupu nei te mele soifuanga ma le olanga. Ua se sere te leo TAPASΑ aima. Ia, ma ua ngalo fo isi. Ia, le TAPASΑ sao ma le tonu o Yesu Keriso. Ma lana tala le leimon. Ia, ma te inga le ngang pa ia TAPASΑ le tato FOLAUGA. Ia, ma lor FOLAU. Malo al fato to malo tau atai. Malo lo sai. Ero tau fetuli nei tau fetuli ngai. Tau lo per ta to famo mo ya ke viso Yesu. Ya o ia le TAPASΑ FOLAUGA whalenga. Nei tai au ya. Mau sin fa malo si mane. Tu sin na mo tu si Peteru al tau Peteru. Al fe po valu fangata fulima. First Peter chapter 3, verse 8 to verse 15. Whanga mai au te whaitawina, le whionga le tua. O le unga le nei, ia lotonga tasi o tau uma. Ia whea whani, ia alo lofa i le auso. Ia muti vale le lofa. Ia anga le lei. Awa le tawi atu le leanga i le leanga.
po le ngatete mai, po le anga tele mai, le anga tele atu. A ia o tau whamanuia atu, ma ua iloa o le mea le nei na wala wina ai o tau, ma ia maua e o tau le manuia. Wao le fia ma, wao le fia maua e le ola, a ia iloa le lei, ofo le tautala i le laulau whaiva i upu leanga. Ma lau ngutu ma le tautala tala fo i a te ia. Ia alo ese le leanga. A ia whai me le lei. Sa ili le file mu ma tau sisi ai. Wa o fofonga le rii o lo whaasanga i ea me o tonu. E li liu mai foi ono talinga i ala tau whaatonga. A fofonga le rii o lo whaasanga male to sa i e whai i a me o leanga. O ai foi na te anga leanga i a te o tau pe a whai to te wha wa o ilelele. Ai a whai tinga ina o tau. Ono le ame o tonu. O ia o tau. A wa foi tau te whiwhiwhi. I lo la tau whamata mai. A wa foi le atu atu vale. Mai whai upu sulima. A ia pa ia le li. Le tua i o tau loto. Ia au maia pea lava o tau. E tali atu, male anga malu, male ava, ia i la tau uma, o e whesili mai ia te o tau. I le winga o le whamoe moe o lo o ia te o tau. Whamenuia le tua. Tau whai tau atu le whapalangi, mo tau whawhai no whi. Ono tele o nei e tātou usoa intia sa mato e karisi intia ia e whanongolongo mai lava ala nai tau e pele fionga le whaparang ina e malamana e tātou uso mai intia. Finally, all of you live in harmony with one another. Be sympathetic, love as brothers. Be compassionate and humble. Do not repay evil with evil or insult with insult, but with blessing, because to this you were called so that you may inherit a blessing. For whoever would love life and see good days must keep his tongue from evil and his lips from deceitful speech. He must turn from evil and do good. He must seek peace and pursue it. For the eyes of the Lord are on the righteous, and his ears are attentive to their prayer. But the face of the Lord is against those who do evil. Who is going to harm you if you are eager to do good? But even if you should suffer from what is right, you are blessed. Do what they fear. Do not be frightened, but in your hearts set apart Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have, but do this with gentleness and respect. Ia le tua i le tatou whaitau mawhanongongo mwhawhongwhonga i upola na fionga. O le se manatu po sina au tui
tau wha ia i le whaitaunga po na tau sa whaitau. Sina wha malosi, whai matapasā mo tātou. Nei nā suffering for doing good. Suffering for doing good. Whai pesu wha mai, but even if you should suffer for what is right, you are blessed. Ole e le to e tau whamatala ina. Tangata leo Peteru ia ole so o Yesu. Mai tangata sa so o so vale. Ai e esel whanga ina lea foi so o ele tātori e Yesu ila na ngā venga. Tātiara na history. Ai o feo iai Peteru. Ai sawa tusi ai Peteru nei tusi. Ai o ai o tusi iai a lea se fe awala na tusi. Pia vai ngana ai. Tato whakau ai le nei tangata Peteru ia. E tato nunga le au poto tusi pa ia o lea wai tono o le ai o Roma. Taimi lea na ia tusi ele tusi. Ao lo tusi anga i keusiano ua whaata ape ina. I tu tonu a oisi nuu e inu e lima. I tu tonu a sia titi. Leo tala lau iai ia keusiano sa muli matali tonu ia isu. Ia ona ua fefefe sa wanga. E nā mai taimi i le malo Roma. Lala na were spread out, but was scattered, but was salalau solo ai keusiano. O e sa Fatu Tuu ai mtatonu ma muli tatonunga pa keusiano ya Yesu. Ai ona meio sa wanga persecution. Na lai ona taape tangata. Lela yele tusi mua ma le tusi lona lua. Mana yele ale manatu ole episode sei toi follow up keusiano ia wa salalau atu ma ese atu ina ia ua nei lusi lo lato faith ia ke riso Yesu be yo tusi nei e lo tusi me a tātou o tusi e le tangata na ave ia ai mawhai o na palai mai le whiau na ave ia e whamalo si e tātou o na talo whai ua Jelena salalau ese ia keusiano. I le whamtalanga e tele mtaupu ese o lo ta ua le apostolo e le tele mtaupu e tala noa whama losi e keusiano ia wa amatan salalau. O dai whama foi le olanga o keusiano. Tu so lego tala no atu ma fama mafa atu. Awane yo to wese martatonu. A misa yo to wola ina o langa fa keusiano. O tiute o le keusiano. Le olanga ma tiute fa keusiano. Peta yo le autu o le tusi. Ya o lo fa tau lea i puponga o le keusiano. Ia masa wanga ona o lona whaatua tuanga. Ole winga la o tusi lea Peteru mo ma Peteru dua. O se encouragement, o se whamalosi. Ono keusi ano nei sa ia lewa salalau solo i tono isi. Ai e lima i tono asia titi. Ia a purole ia i tono Roma. O ia a Peteru talo whai. Ile nau o le passion o le loto le nei tangata. Mantua voi Peteru mai le taimi le misiona mai Yesu. As tangata sa e mana o a e mua i me uma ia Yesu. E mana o a o ia mua ia le voina vetu me Yesu le ai tate oa ma me Yesu le ai. Ina sila fi Yesu ele te me whawhiti ai. Ele te me ai ina ua le voina maliwisi wa toi fo ia le whangota manau a to la to Yesu to e mai
la se tala i le whaamalosi na ua toi maua ke visu. O tangata lea sa pei sa wha ulu iai le kale sia Yerusalema ina ua. Toi fiol tātou li o Yesu le lak. Ta sile ki mena o le tala le lei ma le ulua i kale sia Yerusalema. Ta se la unga to maloa. O luafe mon tupu e na li liu. Ia. Fa solo mai le tele na sawaina, fa puipuina. E se le manaia le character, manuia le o langa le tangata ona komita tono no langa. Le ala o pua ngā tia sita mo Peteru. Le wai tono roma, o ala makia ele ona. Vai taimi tono o tu lai man tangata leo nero. E tai ma ia o tangata na sa tele na ia fasiotia ke usiano o le kalesia i to tono Roma. O tusile mo mal tuse lua la apostolo. Toi fa malosi ke usiano ia. Ina ia fa malolosi. O le i o ti fa maturo ia se fiu tatou ele vengo fiele o ti stamo Peteru. So o Yesu ia bulenga tangata leonero tono Roma. Ya na la to fa sa to roi Peteru u la no ulu e ulunga ona vai se tu lo e suffering o sawanga no o tangata le tua mo le fio se mele le ta wa o fale ona Peteru o lo Peteru e o tia ya i tono Roma e fa si o tia ya fa matu ai mau pelo no Fatu Tuu ya ke viso Yesu le na ia tusi ai fa malosi ke fiano o to sala la watu ya ai o ase titi aua to te fa vai ale eviale takete le apostolo na tusi nta pole ben va tele issue sia na tala no ai le apostolo ai mana ia nei vai o to mai nei fa yupuia e ato no e fiso swani fo ile mo tatou pen fatu tu silena ave o fa malo si ke shanona ya ai ono tupu fo ya tatou nei vai tau ile tele fo io awa onga ma se ia matanto nunga ia masawanga fo I ma fa matau wa mata ona ofi mai ma fa vai ya tatou ya tele le nga fe au na ave mo ke siano o fata pe apeina ya si titi ya mi se ke siano utaya ke siano no es so ona fe lo no mingo o le Peteru o le unga so le mal fe o le to fo yese man tato nunga ya keris ala le na ye to tusi o le yoti na ia toi whamanatu. Le ia se senga le Fatu Peteru ma le Fatu le apostolo Paulo. Na ilo le lea Paulo a whalpui Roma e le toi fo'i ia I se lele. Ia le na tusi ai e kāresia ma nisio ke so whamalos. Ia, o nei upula ia o le whamalos ma na ia le manatu mai ia tau wola ma ia failo atu de olanga fa ke siano ina ia awa nei manu malo ia le fili mal tam fai mai fa to lalo to we lo Peteru ia o atu no na tangata fa popo ngatia suffering for doing good ia lu tala le ia lu e ma faina na tu tam fai fa sioti Peteru even ai tangata utaya o se taulanga farisai o tisiu. Na nato tamu whaia e whasi o ti Peteru na ta ofi. Ben ta ua tu stala luka tu sangan biang. Sa tamu whaia ta ita e loti uteia e ta ofi al suafale Yesu a una I tala ina. Ia le whewari liu nei tangata e suafale Yesu talu ngan biang so o Yesu. A lea whaoto I sa waina fo. Ai le ima whai o na nofoi. Le nau o nei ki meni o tala lei I Paulo Peteru ia Ioane na o ti wha maturu ana safa o la to tino wha ia alu le whi au o le tala lei
Se mana io o loto nei toa ma nei whaftai ana tau awa pe ana la tau le finau ma whamalos. Pe ana whawhewhe a tangata utaia, tangata Roma, e se manu e le au mai alta le lea tātou. Au nei ngal, le angasai e le tua. E le ma whai sisin ta ofi, le fina ngalo le tua mana na tala le wa au mai ni wesi. Le u tātou whaola ina, ala leo. Ya, o vese la ngona tātou whaftai a Paulo, whaftai a Peteru. E ue tātou le iwa ai, au le lātou wofu o lātou wole whapopua ngā. Safa ina ia, whai ese me sili mo le tua. A ia sili anu toi whamalo sia nganga. Ia ua, tau whawai vai ono sa wanga. Pela e tonu nei mei au te wawai na iei, ia whai pui sa whai tōmina. O le whama mawhato la misto talo whai. A whai le wai loa le auti. A sa nau nau ai toi whamalo sia na usola e wa. Uso sola atu i o whewhewhi. Ia oi ale whewhewhi le wa. Ua whala la mai sa wanga. Ia misio te tele o onga se. Tamo whai tā ofi le talitonu o tangata. E le swafa le Yesu. E le mwhai ona whatanga ina. O le tā while tala inga. Na se whalau tala whate i tai le mea lea o le tā ofi na tāla i le ngoi isu. O sau wasiasi le tunu leo India. I se malanga whamisionare sa alua. O ina ana o tilo el tua inga mea salo le mea fo le sa tupu ina te sana e tala i fafo. Ile wala mfai lo atu Yesu. E matua sa wa ina le. Le uta tilo te mine India. Ua makua o mai ala o hindu mala musalim. Ka lepe la lo fa sa India. O meu persecution. Wala wala na tau mai ele ata le sa tupu le uruai. Popo fogo le kalesia. E tam fai o tai o Tito, o Titus, o Manero, manisi tai e ka pere tal tonunga ke usiano. Nana pen fat na ina. E matua fai ngata lawa. Se langa tau te oi te tonu se fan. Ola e kia le fai. E oi invite mai a hindu. Na mai lea sia tono la tu fan. E le fai na pe o tato e fai open air. Leanga sa waina tele le swafa le Yesu. Sa autom fai o te alu i fai ngol masina nente ya te se. E no wala uli mole. Mo conference mo le tele onisi me sa. Ia no apala ile visa le mfai. Ina oi loa e tangata le immigration. O a ua yellow background o le keusiano. Ele i toi mausa na reject televisa. O tilo ina per fat no va ai tono na tunule matua stricta e matua fasa la vale tal tonunga ya Yesu. Poi le ivas fulu valu por ivas fulu iva pasene o tangata le atunu. E le tal tono ya Yesu. Era na keusiano i tono le tunule. Ua fe sola ta fe. Tato vai tono ini o atua tangata le fifia ia i susu fasatu lo sasa tangata a faina o leu tatu tilo mena i metselan mena tupu i popo fo de kalisi sa waina marsala lau solo tangata ai mese nai ki meni ia le tuo Peteru, Paulo, Ioane, Jacopo ai eseli te lelo lato loto o le passion se alato ele no for feau o ti safa matou matou o ti fa matou a i alu feau a ale tu si le uta tu fai tau i le aso ma le aso le wau mai a tatou au fa malos le anga o le anga i le lalorangi i whaingata ke sian ia e le fa peo matou mai a o atuma tau fa tonu atu sa matou tu alalo le whaingaluenga ina ia ta pena fa malo si au fa le ngana tanto just in case a tupu mai sa wanga ia
a tupu mai whaingata ia i tātou wholaunga wharenga. A ua lava tā pena wharenga tātou. I reanga e pole a foli whamalo, le fia o toa. Ia te me, e o melo sa wanga, pe te whamalo, si tu stala e pelu, tangata e pelu nā te. Popo fōu le kalisi. Sa fia ia i suma le awa. Ena teia repi i sa wanga. A matalon tau whawai vai tangata e pelu. Lalene na tusi aini, tusi lea tusi tala e pelu. Se i toi whamalosi tangata. Whamalosi aua tau tuosi. Whiau foi la tātou te mawhawhaua ia. Ele o atu pe o atu pe whatonu atu de tō whamare. So i fua wharenga ia o se whiau atonu e au ngā. E whamalo se fui whatu. E rea se o tātou e malo si pia. O le alawa tātou ia taime. Apo ia i tātou i tofutufonga mwhaso songa. Ia na tau au le na tia aua. E te la fo ia e mana ia enkoleta no la pestolo Peteru ke usiano ia wa matana na taape tono ai lima i nai a se titi le ya le ia tono roma ai lima ia mana tu fo le tu si mai mo e ma ni taia e la me tolu ia te fia fa taua e vai e finga le tala la pestolo o le memo mo e ta o le Christians qualities o le Christians qualities e mei paulo o e Peteru ke siano i o sara lau solo o no le fefe sa wanga ma o onga se ia tangia lo to winga le lei o to wanga va qualities ia i loa tangata o le tangata o le li o le tangata o Fatu Tuu ma ta tonu ia ke visi le ala vale anga ia tu sawanga ia mana ia upuna e ta fa ia e fai po valu na mana ia le lisi na ta ua o qualities na ta una i loa tangata le lelo la ne me ta o ke usiano me mo na mai ia loto ngata stas a fai to ta ape mo to fefe po fea o nu una ai o ase titi o ta ape yo to le o tu siatu ia mau e o tau le loto ngata stasi. O whiala mau tau woi e loto ngata stasi. Be like-minded and harmonious. O le whamanatu atu. Le la saune o ti wai wai loa Peteru. Un muli loa a whaasā tau lo se ko inga e uinunga vai lalo le. A lea wanu whiau. A le ma whaile ti apolo. Na tā ofi le alu whiau. Le wo o mai a kako. Ia loto ngata stas kefsiano te siane me quality ia tato ia ala sta vai ne vita ia e lo roku fakas ia e vivi fakas ia e fi furtu a ilava e lo mo le loto ngata stas e vai at for kefsiano le ia ne le kefsiano tam fai se me le anga di kefsiano le kefsiano fa vai le kefsiano alewa o le anga va ana e tauna i me tau kefsiano ia lo fam amin ia tasi le loto ia ngā tasi loto ia ke riso Yesu a fena mau le loto na pe a fa mau lalo le loto ma Salomo le olang matalia Yesu awa o le pesikana o le vea ma kefsiano matua awa ale matutua fale nganga tato kefsia ia ole mena ia e kaya ngofia kako e fese sia ngofia al fa manatu le na ave kefsia no ia se fang fone mo tato le quality el metal kefsia ia tasi le loto awa te tom fai so fai le si o so a kefsia ina ia va ai me le la lang la le va ai me la lang tato tu si fai tau le lana a ti lo meta ngata tau tio fata si lotu ai ka ko e mis fa fela nga draw my attention tangata pe ale ai se harmony ole nga vana le tau tal no la apostoli a Christians qualities le si menaina mai
be sympathetic, ia fair funny, ma ia tau nganu lui fatas, semana ia le pule fair funny, ia kisiano, loto ngata stas, ma ia to fair funny, e lo tau e uso moni, pia sang no isu ia so, e lo tau le lalo langi o tau uso moni, pia au tau fair funny, a fena mawale mea ta o fair funny. Ya, o fa maula lalo loto tangata ilu, ma fair lo fa, na mawale o fair funny, a lo fa le isi, na tasi leo le loto, na winga di hambo, ia fa maula lo tato loto, ya, ma, ane me te, sorry, isia te mi te wato, misa mai lunga Facebook, tilo atu i, so leo tangata kewisian, uto misa kewisian, o le si fair funny. Isi ua fe misa e ngō lotu, ua mai le se sao la tau lotu, a se tau lotu, mai se sao la wa onga mato e se, uto e fitu ia I whawhanga o hoa, tangata ke fsiano e lungo le media. Le ala le afo ia le feedback le anga e mawina. O tangata na le tantoni e isu. O whaingata na o mai langa le vai me le te tau e misa. Ua whaalala le poto le si. Whaira unga e poto atu ia e te le atonu whailonga e lisi. Ai longa e maua se whea whani le name. E tonu whea ngā luenga ro tātou ngā lue. Tātou whea whani. A lo whama. Mana i o le quality la. Awa te whiua te whai atu lana. I am a newborn Christian. I am a born again Christian. Ai mai le oranga le whamau lalo le roto. E le tai tai o tonu se siau. Le tai tai tonu se siatia. E te whiwala tau tala no atu le Yesu ma tala le. Le anga le watangia le oranga. Le whea le whani ma lo walofa le sios. Ma ia o le utala noa la apostolo I tangata. Ke si ano sa ya o sala lau tonu a se titima ono fe sawa e mai yo ko fe fan po a me tau fa mata atu a ya le quality na o to tau nei ya le si va enga ole no inga fe funny ya le mai to understand and identify with the feelings of others including their pain and joy ole se fa talanga na ole Fena fair funny. Ya e mala meri so. Ya e langona ino na langona a istangata. Even lato tinga wa langona. Ya ina fatu kwai oi o ke siano e malosi. Ya te oi quality ya o lo tu oi tono se vai Peteru autono se vai rista ngatale safa adu ye tone ki nga fatas o te tus lima o foi tato te mana ye el fa malosi ale ala apostolo le Peteru mo to tono e galesia ya no ne vai tau ya dato vai ya I rengi we are called to build the kingdom of God, not the church. Ya I don't live it me ya wa vive sika ko ingoro. Pulea oilo ya ai man tuatato ya or tato vala wina se build the kingdom. Langa le wo already established the kingdom ke viso la rone. Or tato koli. Tato wo a mai tangata I to tono le kingdom. Ya ai lo le tato tam fai fa fe ai na I ma ia le fa menat te silna quality o ke sian le tal no ai Peteru yon tanga ia maua o tau le loto ngata stasi ia maua o tau le fa fan o le na lea nga ia pupu nga ia o ko sa wanga I want to feel tie ia maua fo ye o tau le fa lo fa manai le si quality lo no tolu nei na ole love one another ia lo fa le uso lo fa le uso ke visa ia
ina ne yo o mai sa wanga ia ma wa o se ia ma me ia tu tono tato si so manga ai ne anga o mo no fai do le fionga le tu e tu putele le a mio le anga ile la lo lan tele foi tangata o le a mali libio la to lot e ti le fie Yesu tele tangata le a to fo i tu ai fe ana avio fe au vele mo ele uso ma tu fin per ver tu tele o fatonu atu ya al fe awai le tu ai e tau longo pea ina a ya ta to quality ya fa ke si ano mo e ma fai un tato tia ma fai ngata sa fai to tonu ina po nga to tonu li tana re e ngai tangi ai oi o pui ai oi a fa mai ya to wala lo fa ile uso fela val mena wa ya yo no sa wanga fai ngata ke si ano ya le wa tu si o to fe alo lo fa le sushi ya fa lo so o ta to no to ngarena ya se fa manatu o ya o ele alo ora ngai o le tu la fono fa o lo ale al ta to di sicuriso e pe manga dua alo foi le ri lo tu ma lo lo ma fa lo tino ato ya ma ya lo fo I lo tua o I pe lava o ia te o e se man o I lai im faina value o I le quality le ya o awa ya ava pe te fai meni te lo fo le tua anga ke do lo fer fangi ma lo ele o ato la le quality na ya o te lo tato la te o lo tu ya sa ma nga yo ka kola unga ele ama le ala lo fa ma a sifio le lo fa le malation comme son te veut tato a worship mai a vivi I man fa sa ma tangi ma a sifio le fa ma ngalo lesiona usho ana next door neighbors ana o mana vivi fa sa ro muy lisius ole quality le e ana ngata ole lof o I e mesai le tangata ke si anu mun mai ya lo lof la ngalen ticha Yesu ava mete lo fa ya tau a teita lo uso Peteru semana ia le challenge na e pena via tu ma fa FOLAUGA ya la lo vita lo fili o ti tam faya so se me to fa mangal o fal a te lo me fai o amata ya oi humble yourself fai fa mangal o tu fa tu po le lo fa ya na mana ya le lo walu le tu e na sa vole le te lo fa e vai me la tangata so le power le quality le tangata le e lo fa le tu e lo fa lo no that's what for yeah I love you Lord you are my also power fa so le media ai asulo te tangata e fia ai pe vini mai se mo se o mai le se mia lo fa na nga talanga wenga action speaks louder than words Salman ya quality le tala no Christians quality ya palo lo fa ya lo fa o vai tangata ni le o sai tio popo nga suffering for doing good fai se mele le no minga e tau na tau sova da si ma le si o so ke sa e le nga ke si no foi la te fai e le lo fa wa ai de tangata le fa fatto falta te lo o le me te fai tangata na e ko singa me ka ngai ko o te fai lo tangata pe le ngai e le lo kula ka e le ap se lo sa on por kai le lo tangata la le mana o le tu me le tu te le sa mo e malolos no sa mo e mama wa tangata la mai fa le nga fa tino e lo
le loa po le tangata na e whanai tangata ia aisi so le awala peka ki vai ma walalo ia e aisi ana whapei ai e ian tengi e tātou ia o le quality le ke shano ia e lofa sosis e lu ia i fo ia o le whiau le na avi o e mua la unga ia tia o e whenau sau tita tu mele au te le o la na e whai tete fo i tātou tala no antu ai no e tangata au te le o la shano ia o tātou wano lofa au ai le na o ke shano wa ai tangata mama wa ai tangata mawalano wa ai fai la tātou ia Yesu mana na minisiona ta la i le tolu mana whatausa ele i alua Yesu na o tangata na o te tai o le lotu lei na alu i lalo tangata mai na alu tangata fia ai na alu ta waso pipili o ngu o mai ke mongi kangaka e vai mawalano ia tangata e ino sia tangata na risu show the love of Christ it's the power me le lo fa ya la ole talara bustolo konito buam tab sutolo fai totala ngana tangata to mangelu ai so walo se sume palo tangitang ava me a fela lo tino sunwina ele ai aselof ele ngala so quality le la akape lava fta le lo fale ke bis ya tato wole le hard of love men fatine ke bis ne na tana alila ela saudo tau sa tau matanga ena fa sa tau rai lo fa ola ne no fa ya and halu now no le lofa sa fa po ngai o le lofa le ke viso chata sei to tongi ta sala le ang to tongi le ang sala le o fatula sa ta na ave kau ngai o kinanga wa kumu lang ya wang sa ave fa me ke viso toma o te wato fai do finga fa e me ya wang sala maroto sa se yola tangata wai tātou le akapela, le grace le nāre tu. Se ala te le alo whai. I le atua ma lau loto ato. Ma le mena i whai. Ala i tātou o langa whamu. Pa ia ina. Ma tātou walo lofa i tātou tuao. Ki whiano. Ai se sio i tai e ato e alo whai. Ai se sio aisi alo e alo whai. Ai lo fili alo whai lo fili. Ele make sense i o commandment del tato li ya meisu ya o ai tangata ite o fa fanga ya e fa mangalo lo fi ku mai ya tato tin so le make sense ya tato tangata le fa tala fa yupo tau FAALEAGA fa le anga fa meisu fa mangalo ya tangata ale fa fanga ya e ui ngafenga ka alanga o le peisile na e mawai e tātou le manuia le mana o keris forgive and forget love quality na ina ele fai upo e valu tasit fai upo e valu na ta oto mai quality o oe maa u le tangata kerisian pe o mai fai ngatam sa wanga ya e lo ya jo e anga va ia fare kerisian love one another, brotherly love, doing the best and the right thing for others. Only from talanga na, lisi miana so fai ole ia muti vale le lofa, be compassionate. Esen meta ole lofa, esen meta ole lofa muti vale. Luinga wa power tu le lofa. Wa muti vale wa now lo lofa. Ane fatino la wari le ngata salato tala noa ma launga ya ma ai fatasi fa so e Paulo Peteru yani a now le lofa le wa sai kia la tonu i la lo te inga le
Aua nau pele lo sei koe kusia. Sei koe whamalosi atua. Ia la ngona mai lo leo. Pena wai paulo le whalpui. Le sa unge o ki a tusi le kalesia. E la apostolo isi e kalesia Efeso Filipi Kolosi. Kusi. Le passionate, compassionate. Le lofa faa le nganga. Au ne yoti le nganga. Au ne poloka le nganga le tangata le wan talu sa wanga. Atelo e fa pena fo fe au le na mai. E fa ftai wau me le compassionate le lofa muti vale o tamai. Le wau me tala le ya tatou. O ya o se lofa muti vale e te alu ai e fa wau tala le. O ye isu wo fa ngalwenga e le fa ola ina. O ia isi o lo wainga, iso seo. Te loa lai lost le so. E lo isi a lofa muti wa. Ae, a mata e le tino le wa lofa muti wa. Ale vai se me fai se lua i puti, ta singa awa le fai ia. Ale invite, sa kao i Skype ki. Pea fai nga kanga e alu sa o tala do something good for that person, suffer. Ia e lua ti ngā whatasi matangatan. O no lo nau, ma le walofa muti vale. Ina ia o la lea nganga le tangata. Tu masalo tatou kolingala ke fiano. Walan fa manuia o le tu whare nganga ina e manuia isis. Sa hawe so mato vai ma so mato le ato. Mato mai a ele loto le alofa muti vale. Sei tau tala noa ma tau whasoa ina whasoa me foi mo matau mana ia na quality alofa le alofa tātou e alofa tulo e le alofa mai mutalo a le alofa ke isio e le se me whamai ai grace of God found on nothing zero e tātou e whamai le mea a le tua le ai e le le alofa le apoli alo Fatu le noa le tua. Ma ai ai lunga sa tau o ina te e si pela mai ale quality le lofa le tua. Una lofa muti vale. Na ia ono sa ai sa wanga ma faingata suffering and pain to carry the wrath of God in order to redeem us from the bondage of death. Compassion moves more than our emotion. And if we snap am talang le lofa muti vale ia e we nga tu silia tu nei o tato langon. Paua te le lofa muti vale. Pena le lofa ke viso. Ia fa pena o tato. Ua le Wai tu lo wa faina le so ke siano pe o i pe. Apa tu mo to tai mai to tono fa o tango atu to e fa malos. Le winga na tu si de fa malosi ke siano. Ono sa wanga. To e mai to tono ya fa malos. Ai do se so lo ainga no wo no fa na wa la vea tu ma fia tu tuai. Te tango atu iai, se ia te oile lofa muti vale. Pa whena e tia ia le nganga losu. Se ori le whatali mai. Se ori le whatali e kofu iai tātou pēa. Whai tātou te le to i liu mai. I le lofa leo ke visu. Ala lea, o le quality le na oi. E le awhai o ki shano e te vava ai masei e te tusi lima e te le elo ia o e la maau le quality leo le lofa. Ia male me muli na ta ua e Peteru ina e whaipuna e wano. E ta tau o nanga va ai o e le kevisiano maa le kevisiano. Ia loto maulalo. Be humble. We are to regard other people as more important than ourselves. Maulalu kasi ale me ia iri tau ai o le tala lea fa mai le apostol Paul auto wo nu una uto ia
ia te outou quality e misa ai e lima. Whamaulalo outou loto ina ia whaingofia na waai mai tangata no e sena. O outou o tangata o ke viso. Mana ia, we are to regard other people as more important than yourself and myself and ourselves. Whamaulalo loto. Whamaulunga lesi aku o ila. Mana pastolo e manatu sili nisi ate oi. E o te manatu e sili oi nisi. Langa emotion e tatu langona whapena. Whamaulunga. Kusape kesian. So, keles kesian e sole e le fis hawilalo. Whailoa alo na tamai manono iloa manono poto. Quality e tātou o lalo. O lalo e mau ai mano a mau lalo. E loa fo i oe tangata, e loa fo i oe le. E le lalo langi, o oe le tangata ke riso. Pe a mau lalo lo loto. Te le whatupu veves. E te le itaitango fie. E te le whatau matatau. Wha mau lalo lo loto. Skewsi ano so le. Vai lo fai au, ona lo fai au, e va pe voi tangata lotu, te le lo ma lo poto na e fama wanunga le, ti fata matau e lo taitai. Kango ona tangata na e vai oi, me vana e tele na, a faina ngā menga, me maurulunga tātou loto, me isu, ia yang malu wai fai mola to fili loto maulalo fa maulalo loto mai su na tala tu stala e penu yesu na fa maulalo te isi nei lo angel ana lui foi la lo pese polonga what a humble God ai foi le ngalwenga na fai yesu yo so to paseka sa uni alu sa ta oto ai fa maulunga i o loto so. Sa le me se sintu ilunga e mulu vai. Ai na tu ilunga le tupo le langi. Tu ilunga le matai chili. O fai ngā menga tu se mali tu te ngate yutai. E mulu vai fa to am fai na ai. What a humble servant. He did the humble service. So loi vai le vai to solo le i so loi. Fai longa o le loto mawala. Sau mani me mawala lo fale povi, le fale manu manongi leanga. Mata ngā ai ui mai ai na, so liu tino tangata mai na. Ai, le la au le whaalu mai ina, ma le mata ngā le sa tau, o ina ina whai ua ina na au au nanga. What a humble servant. Ere a vea fwere nā whate cha ingo. E lui tau wai tau o ke shanu, ya wai. E le a ia se au ngā ta vivi ma ta fe e tono whatsama. Ta tau le tua ma ta launga le tua. Ai ale maulalo le loto. E lo ia o le quality. Le anga e si pela mai ai o e tangata. O le taua le na ia. O mana ia upuia wa mai upua tato te whalong so ai. Ale uto e launga mai ai Peteru mo Fatu. Pe asa waina oe, pe a whetaui oe mwhentam whawhitauri, mana tua o uso, a lofa i o uso, i au tau loto ngata sitasi, i au tau whearo whani, i a muti vale lo wa lofa mo lato, ma ia au tau loto maula lalo. Christians quality, no mingala, e ia nga waa tangata kewsian. Awa te tau ma whai loa. I am a born Christian. I'm a new creation. I ask. Ma ai tangata leo lang. Sole. Ole fulu lele. Ole whamisa. Toi match. Toi tam whai align o tātou wolang. Ina ia align le lei ma quality si wa mai la apostolo. Na ave mo ke shano yo. Famalo si fona mo fatu. Ia, avea tau o ni kewsiano malolosi. Ai la male vai ngano na lua. Mal tolu le la fa to tope atu te wo mi da to taimi.
ia e la talo su lua umalo o le me tau le Christians practice fai po iwa fai po sulua vai mo fai po valu na mai whakaoko i la apostolo qualities o me tau ke sha nuinga fete alu ni yaso fete alu yaso toi te alu ngā luenga te alu le loto fai me uma wa ai po alain lo wolanga ma lo wolanga equalities FAALEAGAGA wa mai e le tātou leanga i e peisei whamanianga le tua mai leo le e practice e me tau na whaatino po le whaatinonga ia whaita ua ma whaataita inga i le whai po iwa ma le sfuru sulua na ia mea na mai aua le tau yatu le leanga po leanga tele mai leanga tele atu a iau tau whaamanuia atu ina ia whaamanuia o tau should not respond to insults with insults but should respond with blessing o le practice la na o lau mea la na e te tau o na whaatino e ala na whaatino mea na whaina e whaatino ina ia mea na leanga lewe ia oe le quality o mea ia le ra wo uma na fa mai polo me ia ola io to no to lot al to fati no ngala wala to te faia me le to te manuia ai o le al me le me awale tau ya tu le anga o fa fiangi kai mi o e ka wi le anga le o le ke sia le va o ia la apostolo Peteru tangata nu ese ma tangata i tai na ave ia tusile ma natu fe au funa mo mai au te tau ya tu le anga fa mai o ele ke siano a solo mua lo kawi le anga mai anga ke le aku pe anga ke le mai mai au ia e fa ingata ai tam fai fa te tai pena fu ya o ta te anga le anga tu a fai wa alu le siu tau songa wala o FAALEAGA solo atu oi fai o tala to i malo to lua mana whanau e ti ngā e te le asis kako le ika ia ai ona o le practice o le mea te tauna whaatino lala le me suffering for doing good sacrifice tango i follow mea ona follow mea ti ngā na ana na oe atu e se fai ngā tānu tātou o leina leo lang ia le fai mei au te anga lea ngā tupe anga lea mai o le mena e taunu whaatino e tātou o le Christian practice le nā tātou so le ia le kawia kua li i ki ngā le mea ia ai fai mali nanga le awa ai whimanuia a mata ia oi au le tawi le leanga ten mai ia o tau whaamanuia atu ina ia mau e o tau manuia wow man ia la practice na I think wa mon fata i tai ni si kevisian po le ale la mai sa si kwa la am ka le on sa ia fai de whaamanuia te le atu le tu ia te o ora ma ngai o te linga me kevisiano pe a ia tātou keviso pe a tātou me umana le on sa ia le lofa whapapale o le muti wale o le loto mau na mana ia la na se ka fa ka ia ngive yaso maso saben wat la kununga lenga la umene ngasu ya oi ono sai tango inu ana va pere familia le tu God bless you ke loi talina e adu tangata lena sanga faya oi e ente me ko fo ime e te me to sa my sorry brother sorry sister sa o le oi fa mangalo mai e langa e tawia le winga na fa le tu fa mangan ma nei le wolu e fo ya me o le tali le tau tali e practice le tau fa ta wo ki sham God bless you ka mai uma me o nga me ki nganga ki ngo mai fulu ai uma mai rono na mai na fa tu le family te le tu e tu e alu tangata na e toi fo i mai fatu esse ia te ai la umane ngasu le o el cristiano faule
Kakala lo mal pelo. Ba ya saula la talila la fai mena wa mana. La me wi. Wa ko ila o to ila. O fail ta tonu nga kefsa. Ma wa ta le fa manga no atu. Ma nei ya practice le. Tanga fa dei ta. O te tanga foi fa ti ta. Inui me ti nga me ona. Tala e lafo mai. Mangal power of tala God bless you. Ave mere Peteru ona manuia le o e mele tu. E o te fata mata mai anga le anga mai o te anga le anga ye. O le me tu pu pe le pe fi tomasu. E o par fu suanga ya ke wa sa fula lo mat. Luo. Ya e le va pe fu su malo lo fana. E langa mai foi malo. La risi me elanga me mo tau so maro wai ke le ko ya man fa fika out ai ke wa me mo o fa pui man fa masina e na fa te le fa ai va ai me tanga sole o la o kama le fa malo si mai nunga le klopor kinto kama fa tu se le la kama le o le kenge le pese mai la foi pese le a vivi I mai nei a le fa non sa man na ya practice le practice e man na ya tato lo ai mana ole tu tato wola in practice melo na lua ne ta oi na mai awale tau tala le fai vai upla ma awale tau tala yu fa ole a ia fa manu ia tu ni wow ka ko ia to finga lo fai vai tau tala au kako ia tono fautanga ia fai tete tato tana ole fai fuere si tala ris ole tau tala fa ole practice na tauna fa tino tangata ke sham ia tutusa le tau tala mal savali talk and walk or walk and talk ia ole tau tala I puleanga aso kako de kako kuol falka sorry ola pala wali ola tau suanga akau suang iso wako I me winga luam ai tato yai nei tonu tato lo sorry tato lo tato falon ko pala wali sipi e kauke le fia ele ono stato fia tua pos ai ono le tua le tato te tapo ai falon velao o pala vale se sia se o pala vale le fia Yesu name que siano na ya o se que siano da tele tu slima nga lo tfeto o falon a te meu fainga venga tele if ave me fe out sa tol ma wa yo fe fainga venga so a lo te lo tanga que siano lo tu lo falon alla pala vale men ma o pala vale fe ya tau sua nga ngana maso no lo de sol e pese e mele winga fa tete tato ke siano ele tau tala I upu faule ole upu matanga ya pule a oi lo langa langa ole fe au na ave mo fe au fule na mai mo o matato o ate tamui o ate fai tala o te fai fu tala risi ke sian fai tala vi ele li tala no ele vi inga le tua ya mana ia fa manato le you need to be very careful with your words be able to control what you say and take care that you do not speak malicious deceitful hurtful words but be speaking blessing to others. Se mana io tala la apostolo. E tala no al famiglia. Tala no al famiglia. God bless you. God bless you. God bless you. E fa pena. E tele ana fai au comeni e fai ua. God bless you. Tala no al famiglia atu. Ya, tala no al telefoni. Fai u telefoni. God bless you. O fela vai te lutar no al misisi. Fai u famiglia. Famiglia atu. E anu tangata pesole pe ia de lotu tangata la. Ya ai ua le tana no ai upu fati nga
ka vungari na ke lo e he te le so ai la fo le tala mana ia le fautuanga la apostolo mo tatu folonga e tapasā e le folonga falenga ina ia awa ne ia faina le so be careful aleve mai to ngana na deceitful malicious hurtful words o upu fatinga le ngai e lafo le upu fatinga le so ke fia po se isi tanga tala e tala vole mas e fe lolo le kaule la au lo pato le kaule kala e pala le ma le pala le tala hurtful words be careful e siamo awangi practicing a tatou leo langana ai ala na tupu le mena e lo ia tatou quality e whamangalo ia male lo fatu mana ia le tui whamanatu e nei vei te miu solo mua sole kia siango sole le ia ai be careful nega ngana tau tala ia male o langa ia matua whalengana leisi mena ina le ivas furusu da seek peace and pursue it. Mai ia sa ili file mu matausi ai. File mu sa ili file mu fa kupo o file mu o ke ala ko o ke sia fa kupo le vevesi. Ko ngona luenga ko ngona ainga nanga e fe ko vinga yo a siring fe ko vinga Yesu. File mu ia le peaceful le tu matausi ai ma ia le a vevesi ane nu ese ke siano yu sa lautono aie limo Roma ave vesi le mea ave vesi sa wanga ia te o tau le file mu o ke vis mai o tau tu mau matausi sa ili ia alo ese le leanga ia fai me le ma le ia volna practice na vai to le leanga alo ese ai vai to le fai me le an le vete ia o ke leanga fai me leanga me le ia fai mele o tato ti lo swinga o lala ya misi o so se tu no wa so se fai ngamalo so se company so se fa la putonga o mena lo tu ple corruption no ya ya o fai le me sa mesi a me le mesi fai me sa be careful ka kokishan ya stand the truth the righteousness Fatu Tuu ile ame tono le tu le hanga ele ai se me lilu sifanga le tu God is a righteous judge em faina sao tato fai unga se le ala sila le tu e koe ki e lunga kanga fai unga si a wale fai le mea ele tono sifanga le tu ki siano o fela mene ti yai o tato uma le righteousness le ame tono le tu e tatou tala ma tatou savavali ai ia ma le memu muli la nei na ma le ia le tala le ma le tala le Peteru i o nei tangata i sawaina ai au ngā foi mo tatou foi mai a wā o fofonga le li o lo whaasanga ie ame tonu e li liu mai foi o le talinga ia la to whatonga a fofonga le li i o lo whaasanga ma le to sa Ie faila mioranga. For the eyes of the Lord are on the righteous, and his ears are attentive to their prayer. But the face of the Lord is against those who do evil. Opposite, mana ia. Wai oi kepsian. Isela mana ia oi le tupe faila me ton meia. Mei fa sanga mei na fufonga. El tangata faila fai unga me ton e ola me ton. Ele ngata whaasanga mai ona fonga. A wha mai ele liu mai ona talinga. Na te whafonga ina lau taria. Le respond na le tua i lana tangata. E ma whai ona ia practicing. Ia leo langa lea. Whamangalo alo whaantu ma. Ola whapaya ina meia. E si sila ona whafonga. Po whea lea te adua i. E muli e ia whafonga i ova i lunga ia te o. Langa le te whaia le nani tu. Ala le i whai tete tātou. O ua taua me le ine tātou whai unga le tātou tau tala le tātou ngangana. Me umatatia. Muli i whafonga yo. Ai, ile malis. Na te whafonga mai lau whonoa. Te whatonga atu e tali mai. Ai ala tangata
e fai le leang, e le whapete e na le tua. A wha mai ane tu. E tali e mai sila fo iai le tua. A sila ma le toa sā. La ia le toa sā le tu ia na lunga. E whiwana ka ko whai le me se mena me le anga, whai unga le tonu ma me le sao sao. Mai e fo, e sila i ono fonga, ma le toa sā. Wow. Kai le anga fo, i e la to te whia le amia le. O le atua le nā. E le whape wha au le atua le tangata i mea tō. No. Because God is holy God. E pa ia le atua, God hates sin. As well as God punishes sin. E le whamari e le atua. E le whaia tātou se me whamari e le tu. O le atua e pa ia e tonu e sao. Sa peo tangata whaoleina ai le sao e ia le tō sa le tua pe a whai e le li. Sanu. Mana ia mai. O mau mai ki sanu le whiau na mo fatu. Te alu fo ni aso wa uloa. Mai Peteru i ki sanu. O fofonga i ova e muri au loa i lunga le tangata ami e tonu. Ana te whafofonga fo i pea wala au atu le tata. Ai o fofonga fo i ova e whaasanga fo i lunga o e whaile me le male toa sa. Fesili ne ta whawhena wa e sel toa sa na malunga o e. Pea whaia le nala. E ma whaina wa e sel toa sa na o le tua malunga o e pea e salamo. Repent from your sinful life and accept Jesus to be your Lord and Savior. Am mena nena sa isu. Sau sei whamalo lo tātou ngang whaola tātou. Ia, ole wangalo na lua na practice. Christians practice. Christians quality. These Christians practice. Ia, mo whai pisu whasulim. Am whai no whapuina. O Christians declaration. Ole tautinonga. Male mea tauna whai lo atu. Declare ele kewsiano. Ai le pea e ele me tauna ele fai lo le we ya to quality le we yo la ya ai fo le me tauna e fai fatino qualities practice declaration pe su fama su lim ya o le tautinonga na ke shano mai la ya ai fai e tinga ina o to na le me tonu amu ia o to aua to te fe lo to fama ta mai awale to wale fa maka mai ku fa lo hatu awale fefe do not fear but share your faith and hope. Share the faith and the hope. Awale fefe langa te mi sa wanga ma kwa fa maka uma ya le wa mata na fefe ma no fo na lo mai apostol che tu lunga declare hatu fa lo hatu o tangata manu malo ela lo Ola ina yo langa ye mafatino me ia. Mata watu. Do not fear but share your faith and hope. Ke siang o kako wo ia o alu la ngarenga. Fa lo hatu lo fatu tuanga. E maro fa moi. A te roi. Te le tau la unga fa lo me na. E si pela mai a tangata lo wolang. Te tasia te tilo tangata i lau action o lau walanga o lau ngana tautala o lau amio ke le kau launga e lo le lei me ya o le hope le na ia masiak tala le ale vai se tau ya Yesu e le ola si mea po ngalwenga lei lana ma ai o le suwafa la vale Yesu declare o lau declaration na tato wo tau ya la hona ma to che tau fai me lava so mato vai ma so le mato le ato se te tau fa tino atu senga me e petele mana wai ya to no ya stangata e tau ne ya nga ya le fa so ale TAPASΑ fo longa falinganga ya me auto te fefe tu lunga ta to ki sha kusa ka ke malo lo si fa sala sa all mon mauma ai ora ngalwenga sole pe fefe ta Yesu afta ye na disi o mon mau Yesu to no ngalwenga ya onga sia declare o el kifsan ora nga ala u faula inga il fale se e ko foi mai
ia ai alunga venga wai ola foi o langa fa toi foi tatu tam fai ki sian tutu wali sawor ki apolo le sawai o fa o taket me ki apolo ke le usime ia tele o mai o nga sem tatu nunga se Christians stand up, declare and protect lo faith ke lo nga usa ngai winga ya Yesu mo le o ia ele ai awa tu lunga ti te tu lunga fai longa o ni ke siano man marona awa te fefe tau tala matau o ke siano but in your heart set apart Christ as Lord aya kasina me lo fai lo mai tonu tato lo tu fai lo ke viso o le di ava ile musalemi le fe wa isolo matala in fai lo ala is God for me yo ala le tu sale le ala marcata ta to le ai e se awone I fa se ina itato e tu sale tu living God our God is living God e le kusane tu ta to ma tu isi tanto no stand up and protect stand for your faith Jesus Christ ala le tau ke di sole vale la ni male la lang tu ilunga ina ia loa tangata uma ia ai papena o le practice na ia male declaration la na declare o tangata le tu lunga fa ai loa tua ia male me muli share the truth of the gospel o le famanatu le na alwe tala alwe fa so fa ai loa tu le tala le moni le pa wale tala le moni o le tala le ya Yesu ale no maliu tal mia malona to se fu man malo le wa fio le langi sa uni e to fio mai ya suffering for doing good fai na mata psa le nei me yasu ya ma na ia le tau lu ia lu ia ta do ya ma wa ta do quality so ke sia no moni fai po valu ia practice tanto leo langa fa ke sia no mon ma ia declare tanto lo tato Fatu Tuu anga moni ia Yesu ke viso ia o te ka la ile roku ele disi me sel ma ko roku ka ol ma ko roku ke le ka ol ma to lotu e sa o ta ol ma ko roku milionea ia le fa inga ngai a pau al fa malos fa do Yesu Jesus is the only way to heaven. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. And no one comes to the Father except through me. E kau ke le o le langi sisi mea, a tato le Fatu Tuu, tali tonu matalia Yesu. Ma tato wola ina leo langa wha ke visiano moni a Yesu. E le elas tato amano. Ia o se fe. Aula mo neita ia o le TAPASΑ FOLAUGA whanenga, wha malosi le FOLAUGA. O lea ngai mai fa fitauli, o lea ngai mai sa wanga, o lea ngai mai fa fitauli ma awane e to ilalo stand up, stand firm on your faith in Jesus Christ. Ia manu ia FOLAUGA le yaso, la foi se ngangana wa le tau tamali, ia poto alta utaya se na tuyama, ia sala ia ia wala se famtalanga nei ta ia fatai mo ila tau o yo mai mo mai e venisio fa malo si au mai famili e tele atu le tu mana ia tala Peteru ta tu vol nei aso fate tai misa mal tangata o ke va vekali ku a sei umangala umai na ngala pis umara pa wala tali mai e Peteru mali upole tua fa manuia tele le tua ia te kero lo kala na e makua melta ia le loto tanga te whamaunu e ke koe wa aia ko mai I'm sorry brother, I'm sorry sister e nanga e tatsele nganga pa ia le loto tanga te whamaunu sauna aua te tau i atu le anga aua te anga te le atu pe anga te mai le anga a whikau i la ia le sila ma le sila ufe e mo wina ai mana ia le quality le loto maulalo siano veta tomo ke siano loto maulalo ne yaso ya maso uma faminu ia le tua alofa te le ato loto auna mata ia Fatu Tuu
lama ia ma ile kalsia la uso ke shano papakula faftai mai mo mai kamnia le tua ona isu amene faftai to ma mo upu ya mon modelo nganga ai fina ngalo nias wa ia o mai mo wa o malo o langa o fe afu de mo ma toda o fatu tu ia leo te tele o ma to o langa nei lo ma to tala le tua ia ma to wola ina quality se wa mai ia practice ma to me ia ma to to ma fai e clear ma fai lo antu le olanga ai me se o le fatu tuanga ma le tali tonu moni i sufa mia ila upu mia la fa fon mia le pulenga sunga ia basta Mikaele ma sunga fotoina ia manuia ia au nanga lo mun mai ona Yesu amene Seifua mai mvia samo